iwe arukureba tayari west akashishaka twakutangirira twina amasuku ngokorire yo kurungi nyondo nesima studio kandi yo mu district ya Kakomero muri Bunyoro sub-region kunuya enshongo bwa hati eriyo negambise bihama ekwatagine nigayaza town council aha batura bari kugira ngo kasasiro yaba kasasiro yijurine aha mihanda kandi iki kiriyonkerarikiriza abatura nango bamwe batandika kugira ngo bundi abebembezi bakozero gwabo ningashine kibuziremo kiri kwetaga kuba nikinda hindurwamo okorangu ibyo buyonje byayongera okutebekana kandi abantu kwirarikirira kwabo kwaho so igayaza town council ni town erukusinga yo kuba bize hano yo muri Kakomero district ebyo bushubuzi byingi nibishangwa muri gayaza town council kandi nece yongera kurira aha speed ya mani tubire ntuganiraho hamwe na nabebembezi mu town council batushobora kurungi ngo abatezi bakaruru bahingura omuri Kanana abaryo mu gihe town yonka eyigayaza je ntimayisa unabantu binje munonga kandi abantu basya nabo nibeyongero kwija omuri gayaza town council okuba nimwe bakorera ahabwo kugira ngo abantu nibinje kandi byo bushubuzi nibitambura speed ya mani bit kandi ekizibu cyari ekyebyo buyonjo igayaza nko kweyina abantu binje nikibani cyetagisa okongera amamani okurango batereza ebyo biyonjo bitkandi obwa hati bakujunanizibwa nana ebya kasasiro bakapangisa ningashi bakacontractinga omshija orukumanya nka pastor agaba na yeta experienced kirina nuwe ari gukora hanshonga eza kasasiro kandi nakoresa ka tukutuku etown kejerima abantu bingi munonga bakiriyo nibakoresa tukutuku okurundane bisasiro kubitwara ha garbage site kandi tukutuku ebisasiro bigisingira mani tuganiriro na wogwe senior pastor gaba yagerangu ka tukutuku nikache munonga na yetaga nk'ekimotoke cyango ekiri kubasa kurundana kasasiro aho naho kandi ngo town council ne mushashura akasente kache kurunojyaho nubamwongera akasente ubundi akabire nagura nke motoke mpango emuheraho omukurundana kasasiro batereze town yigayaza ebyo biyonjo biza aha line nkengamba yebirebe wanu uraba mu streets gatari gamwe na gamwe omwe no shanga ebisasiro binagigwe ahibyabona na nemyara ningashiye jemifurege rukutwara mizi nayo yonka ejurirnemu ebisasiro rero nkati obwenjure tandikiro kugwa nico kireterize nangu n'abaturage bimusike bisije batandika kugira ngo enshonga y'ebyo buyonjo mu town council yigayaza netagwa okongezamo amani town yigayaza town council ikango mu mwaka gwe 2018 kandi town age ngo kunagambira na nebyombe ko nabyo biriyo byeyongera okuba byingi abantu nibenda bakorero muri gayaza meya wa town council yigayaza tuganiraho nawe Barori John yagerangu igayaza naho nembabazi ahibagikize bakozire kiri kubasika cyona kandi town nibareba ngo bariyo ni ba managing ariyare aha kubango town keri kubi munonga obwire bwenyima bito bwa hatiya bariyo nibajonjero ubuhango nibaterebekanisa abantu abashubuzi aba electronics babato myanye yabo abashubuzi bebitoke babato myanye yabo mwene buri business nibagiteka umwanyo gwayo ubwahati gayaza bajonjira muno butare edyo mu butare bushatu kandi benda nakatare akahango meya nagira ngo ekiri kusinga okubateganisa no kugira ngo town council ine budget inche kandi aho kugira ngo ine budget inche nikibaremesa okukora buri kimwe cyone kibakubire nibenda bakore omuburunje bwaco so kubura resources zikumara kiriyo nikiteganisa town ejo bitu agizire ngo bari omuntebekanisa okugira ngo next financial year batekemo hakiri obu beans ningashi obu trash beans obu kuteka nkaha mihanda kugira ngo umuntu omwanya go kunage kisasiro hiyabona at least yakinage omdyako ka trash bin so niyentebekanisireho kandi nagira ngo ekindi bine n'abakozi bacenka town council bariyo mu bakozi 11 kandi bakubire bari bakozi barukika omuri anana mwenda umwana nagira ngo no bibiri bisyo ekiti kibaremisa okukora kandi bariyo nibongera okuteka amani okurango bashemeza town eyigayaza so
ntwija kugumizamu ntukuratirira enshongezi kandi no makuru gitaganda gagarukaho ntuza kuretera birukukira ahadi ebi oyongere kwetegereza ikizibu kirinkahi notakozira umwuga gweye kandi nibetaga okutereza mu Batanyondo Onesimus turyabwe turyo mu district ya Kakumbiro twija kwistyaho buri kimwe cyona ekiri kwetagisibwa kugira ngo osigare no manya